ambu sirundo alkaba naga agana islamin toyi kanun di maka kebirenga ko an qoronta kahirin kallenga kaso hormantendi amma hoqoren tono anata ngo hotugunel ndirne yana bismillah ولا يزالون بكافرين تقل يقاتلونكم وانكم سلامون غجنا ولينانكم ساغني بكا دينا ما عندك تقوني انت راه ولا دي عندك حتى كي بمعنى كي حتى الى ان حتى ان انت تمني اغا ساغني لا مورينا عندك بسم الله ومن يرتد كينغان دا يرتغي باك انكم اسلامين دي باكي دينا مغا يرتغي يمن بايغا كرا وهو ناني اما ساغي كين يرتغي يمن اكن كاهرين يني فاولئك كون يرتغي يمو حبطت اعمالهم كل سيرم براين سوكو مندم بونو دونادي ادولا خراني يرتغي يمو كوني يمبي دونغونغا يرتغي يمو دومانو نيا فيها يمبي يرتغي كوني sire be ganya islaminga kem palle anya kahiringa aw kuninga ti al murtad sun gonti ayretegi amma ma islamiya hina anda ko nikenda yretegi gollu wono ken wa kena sirenga diga mu qawno ken wa kena sirenga هو دمبسو معلوم في الدين بالضرورة أتين دينغو سلاما قلنا دانتا سرنا هلي أنا كين نكري أنيا هلي سلامينا كين واكين نسرنا قوي سلجي قوي سلي سومي جاكا هيجو هو سلاما قلنا دانتا سرنا هلي ألا قد راكونو دغاني أنا دي كين بدي توني anya kahiriya nga tungu ngeni ngenta nyana aha ken kana khiri tongu keda ngene ya ko hosu atu ndenga wona ndi dinan tasurna halle ke sabati ndenga wanga ken na karibane ken wanya na serenga musulina akhira to ken mo sir wa huwa gan qora allama kel logon tagunya ga wamma ma ho galli alla da ken qonna gunya ga wandi ken kana wakin nasrenga ba alla gar himbi qanu awajibin tin islam na ken qanu alla ho qanu dianga nda ken qoni ken musrinya na mursadunga alla ho daronde wajibin islam na ken daro alla ho daronde anga ken logo ken musrinya na mursadunga anya ho dambe aw qanun su aw darun su ba kesu ko amande ma'lumun bid-din bid-darura amma mo na ko wala ngalen kita ango fiqh kitab mbayni yire tegi yem babunu ay ge hotu na ne sen na ngoy na ganen siti na tu anga wandu tangane mo be ba Allah gara himbe ko ni akamanan kibaran da tan newde tan gollen subono a ganda yi anda tankarage sinebre anda sunya batini anda ya sumunu anda ya sallini haram fi jadi a ganya bane a subono habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah angara hohonya baraji ga wai a subono wa shafi'i ma an ga kara ire tege yin kama oke ni ke ya ma oku ko akim ma an ga tubi an golum rajon sagane katanga nga oku mazhabin di imam malik do abi hanifa kunti ai haranga na sage kare nan ya islami ya kare aga ndani anda himbe no koninya kunga bono kumbono amine Allah jopa hukurumbai
khilafu bi hay shafi'i do abi hanifa do malik arima malik naire ken hangorni sahaba nyugo ayre tegi alla farenki aslamu alla farenki yendi alla farenki yendi gari ayre tegi ga asagi halena ya islaminga amma sabati yalli atu bi halli ar alla farengi qari wa mama wari nga koni islaminga keta as kara islama on kama yalli ot na da sahaba nga basana asage na islamiya aw shafi'i ma na'am sahaba yana qari ma ontat ni sahaba basana aganya na islamiya amma sabati tan alla farengi ngari aslama kurma ke halle imam malik do abi hanifa ma na'am sahaba he qari bas ga sahaba ko mbono wa ke be gani as awa yaqube nu ganya ma sere ga yire tegi bane ay yaqun su yaqun kuti nga kungo sagene katai awa shafi'i madhhabin di nanyi tahunde kurumba he aganda islamago nga imam malik do abi hanifa ma inta sagene katai matahunde kurumba ana mundu munyi de kurumba yi gemme kurumba akhir kurumba kebira ya kungo sagene katai bokem mo ani ya ganen ka ganda yire tegi bane ay yaqun kuti bakiki nei agane sa yakata islamago nga awa akani ke mo bana yi akhir kurumba koy kurumba imam malik ma akite wana mundo kama maga bitu sikindo ni antubi aganda tubi aywa anyeme ngagama tubi ga aywa bitu sikandin kiyen kennen palle iwa kalli yani indangarndi nanda yugo ndikata kana ay bitu sikaw kinai o seyna herenya anandu mo tu ke mo sire mushkila qorin habatat a'maluhu habatu nyani ma qur'ana go seyna rab kan yari ande himbe konni iga watu mo burebe da wa konni ke mo de nyogom awa qur'ana ga yanga ko be nyogom maranu nyani nyogo ngate nyugo to kono di habata andan nyogome liga bane ya nyime ma ke njata nyogomu ndi gari wo cinne ay mewi nugru hon subugundi ni asu himbe ga wa no na no le munda kusunda hurtunu aso bakado ara kendo ahale asu saharantai Allah haygara sire golle misali kiyaye misali mo be ga watu sire be nya halle islaminga an tlaqari an sage da an palle na nya kahiri wa islama ko nya kanan digayga kahira on halle digayne an nya halle nan diga kanan diga kamundi an tlaqari anda golle nya manda sehego an pay gari halle gari kibir ago ke watitu mo be de kibir a kana na islama on golle nya na kullu nya sire ma himbe ga sage ba islama on o sire go himbe tu angana si halle ma o tikenga aw kanawre hubure ngandai awa kanunu hosure ngandai bismillah إن الذين عدي مبين كنغتوني والذين عدي مبين هاجروا بغم بغناغو وجاهدوا يعني الله غانا هبورن كو هبوري بوري او سرين كوني هو سدسري مرتدون كوني هوندا بونونداي او مجاهدون خانا كوني مهاجرون كوني بغم بغناغو يمي ade kubenu ga ri habankan to wajahadu igara jihadinya Allah ta'ala dinan bangandini أولئك ومغان كتو سرون يرجون كونغو غيغني الله تعالى هنينا الله تعالى أخبرانا نيني مؤمنا نندا أو هنا نيني يسألونك
بسم الله. يسألونك يا رسول الله وانترني عن الخمر بكا قنجم مغانديني والميسر وانترني بكا قنجم يا رسول الله كون ترندانو عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاذ بن جبل على الصحابة جماعة كن يلي الله فارن ترني iti hoko da konchindi ado dibambunindi iwo hakaren digandini iwo naburen digandini iwo hakaren bosini iwo naburen bosini kabirenga oranna hoko da a kibarendi aywa wa aftina fihima oyumara wasa ihilidi konchimpindi himbe ganya angana gesini na kahoma meya Allah farin kin sallallahu alaihi wasallama aywa ayanun nagatiya nyankadi hana nyankan makka ken koni mogon koni sellanga ken wa koyni ti adigantinni ken yen Allah wa konno dangani birabe na to kamana ne manun jate oda fi suratul an'am kin kan kai ata amrullah be hono aqiliti ne manun sora ba Allah ran ne ma be nya komunda aw kenya konni Allah subhanahu wa ta'ala makan sora nu anyu kumun wajinu igran nema be nya ida inda ke kina gai inda ke nya gada inda ke nya gada bo hakarante hore shukur le mun'imi wajibun himbe go surnanda naka manen ko fa kani wajibi ne hora woni mo ken wajibi sirin kama bo ken sabu daga ni Allah ni wajinu tikenga aran nema nu be nya ara ay mana kun jate ida ara koni kendi wa min thamaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu aywati awo gillinge ne manu nga kamma tamaro tinge ayi tireme aro inabu aywa aga wo sukarandi honda barni kinga ay gara jate ne manga alo warja gasire wa kebire nga kempalle umar aro muazu jama ila alla faren tirni madina awa koncin kitenga bo kenya hay o ha himbe di sisa iwantirni ni ya rasulullah koncindo di bambunne bo aya kiri aya ngari na aya ke fori aywa honu toga minni basaw aya ke de ti an hangu go wadi serunda honu da togononga na sabunya allah ti aya kiri gari ti junubu khore wo hillidi ke sabu da ken aya hilandinga honu ra togono wo honu kun continue kun dabar ne wala ke fori holo adi kem balle aywa abdurrahman bin auf ya arayigan ne ni dabari awa isirun daga na kinyin na bure khore gume ari yigandi da konjin mini salle nyugo wakati kinye kenne hoturonga iyugonya almami da qul ya ayyuhal kafiruna qara ati qarangendi aywa anqabatini la a'budu ma ta'budun intahum batunu ago kem batunu ngati a'budu ma ta'budun kemme suga sora kedi ara kensu qatande suga wali ara sabatindi ngohom batunu ago kem batunu ngeni hom batanai aga kem batanai ara so qara kem modi o kebrenga
aya nyugo aya sikandi nyanka allati aga be ga tongondi jaga sedi kama tinto salli nyime fiu nani aga sukrantenni amata kama ara maka tintai fiu kebrenga ke ayara bangandi konci minem para muntenni salli wakati nga nka salli wakati tanaga na bugari harsa aga waga sugandi yendi himbe gara wari ko burei kenda tokono kem palle nandalla utbana bin maliki ken gara yigande soro jamala gilli sahaba nunga ke kotanga sa'ad bin abi waqas wadi ken kanange yige ira konci mini aywa kemme ngandanya minana I waso meya ila sugu saadura qasida nyugo sugu ken kotanga awi serumba ne kengani bagambagunga awara kunya tiga lansara numbe nungani jatigin ngara kunka a kenganya lansara nyugo da aywa ayongo lamboto hinki Allah fa sallallahu alaihi wasallam omaruti ke suni konchinya bate har sama diga siginte ko dare karatu no salli wakati nga na hawadi tora wadi harsa umaru Allah wa nyaga na anno jara bangande kino himbe ga wo jara na kebe saadu qawo awa kinyana kamo na yo konti minembe ko ken sabura maida ayan wurni ken ayari ken ayan na tandinga ken koni da ko na iramen subugay na mak muken subugadi na ko nanti hinyen mahe asrehi aw konni ayan ni fahalantum muntahun akhwa to kono sawa umaru tikembirenga intahayna ya rabbi o kama ora to kono ke yanga kota anyi duran kotai basana de hinga ne ke mo goni sehe ganda ko sehebe wa kacen kutuno kebirenga kendi kota korei mo konci ni maniya li ta'rif basana honga na koni ti aw kemo godi kempo ni mani honna mei anna kama kento al fuqaha fiqh hukumu nyaw ta'rif nyana honga keni maniya ato ngoni mani honna meni o gotini hon sura konci kensu no konci wa ma Allah wolo maniya ti o ma kemini o idi konci ngan kebe ya kenya ni jiwoji angana mini aw hakaren digandi ni kenya to kono konci hari inabu jiga he inabu ni mani o gonni kebe da reze to awno di kununga yire hohe ona arabu kanne yakoni inabu munato an kanne ko ona de reze himbi kan tamma ken to nda wala ma kebrenga kenya to kono konci jimambo angana mini aw hakaren digandi ni hari gindai inabu jiga he ken to kono konci wa ajike me kana kite qari asobinteni ni mani andara nyiramenga anta sallimara yang bakai andara ampatinga anta sallimara yang bakai an salira anda katai anta sallimara yang bakai ngurin asobinteni kana wa haddin dengo amini yendi angara himbe minari agabowa malogowa imam maliki ko kun koni da ahin kotoni mosiri parce que kun yugo da ko yime nanti hari an gana misilli lo konshindi na saga nenen kama na ajla gajin toni tan nan kaban paddi aha misilli ngonni hoyi anta hotu allogo wa kanteni tara ngane kem pakello konjin na saga nenen kama na toni ti hadin dengadi o kuma da habin sirrin go da kikori wakeda aywa ogana awa fiqi gumun diga mun tuna kisen na ka huma me o wotini aywa konci be ganda da badati ina bu jinga kem sobinteni kem potuguna nenda hokore aran sukarandiwa aman sukarandiwa kesu haramteni serebe ganda ken koni mini madhabinun su kahadi ken haddini kumbe gana dabari ti ina bunga ken koni hotugune aho gabe ana kaman sukarandiwa ama sukarandiwa kebiringa aw hadin ga himbe nda ya konjinga ti hotana himbe ga hiti aw ina bunga
nga jimman ponkoni yani ila dabari be ya awo seren sukarandini aywa kebirenga aywa madhabi gumu kusiki maga imam maliki ahmad ibn hanbali imam shafi'i kum maga harsa ken qaw ken mogodi ho gani qonjinga har inabu jinga he ko tugune ho qore kum maga swambana aro hanafiya nyugo nunka hana ka hosi ko kekedi nga hanafiya ngoni ho gabeti awa ho gahiti inabu ngoniya honta haramin kendi maganta himbe ga wan sukarandini parce kunti konchiwo konji gahiti inabu nga ereze jinga ama dabati ereze nga kebire nga ken koni agaman sukarandi amanya haramiya agana sukarandi wakati be tawina haramiya wakini ikum bangenga wakini sawune angu awa ani do ken bangeya an ho gabe walli koncin sa hantenga kama an ga walli islami ngamini bagi madhabin di ina bun koni jinga manya koncin dambe o dambe an ga mini nani antan sukrani ni hondai me ina bu jinga ndai kinya ga ya dolonga kebirenga kem potu ga nenda ho kore ken sumbana kama madhabi kutuku siki kunti ho koni aga kona ndikedi dolonye bane adabarti ina bun yaw amma dabarti ina bun yaw aswambana arsala kamango demandini imal habinda yere al khamar kullu ma khamar al aql tuqon jini ho gara hakaran suturi wa ghayyabahu nadigandi aw ke digame qosono aw dini wash tuqonji washrabul arabi yawma izin fadi khtamar adi qonjim param kota arabun qonci min dinyani tamaro sahindi jinga yani kenni na koy nandi ina bum may kitina arabun nyime maga jankoy wuktini wa ngena qonci himbe gani maga ganya minni qonci ya ni ani dawar ni ti tamaro nyi ممكن أجي ممبون التخمير في فن التعصير التخمير كونشي غانكاغو أنا يتريم نجيبون دي مفني أو نونيكوا أنا يتريم من جيمبون دي ما كونشي ممبون جيمبون دي وسرو مغنو يواني أروكه مغنو يواني andanya mogo yugodi yoti na lati konci ama kin mogo yugodi kebirenga ama ya konci ina ango jide pombe mini hide orange nyani ke kin anana nyani ke kin mangoro jinyi asu aw degere ni way aw geme be suname kenji bane do kinyi tirem bane yani indanya degere ni goyi aw serem pakre ngonondi an tɔgɔ yite ni wo no ke lemme walma ke njinya tonti konci la an ban himbe yigana an go himbe mini ago digana ndade degere ni wana na dangi ke ngabane a worno fan takhmirin di wa takhlil aw ngana dolle polo hina binagri pakati anda bu kan a worni awa at takhmirunga kinyana nga wali so dabar no kubane ba kende kin haqqe ya be sugara min haqqe be yo ken bugunin ha naam wasri amadalla wala jide pon ngumu amadalla anda ko hili baga aw mutin de ala nay ni mega mak atudo baga ngi ni han sama de da ma sun dai batti كان كونجينا هونتي أولا أمال جامدو nga kebe gani awa hokantu be gara o hakaren digandini awa oni ko na jimman ponya ko me hoy woni wono jimman bo en nga ne kinyi aw serem pakaren digandini kal hasisha ko asuke ma afuyun ma ganji ma datora agabenni ho gani hoya aka asar hunje manyani wa adare manyani wa ajura manyani wa
a bombo manyeri wanga jiman boko ni he a kante nya gani bo kun kite a senneni senen wuren maniya anda ya njubani Allah sallin dai wato konti jinga na katanga anta sallin bo a senen wuren ken wa yuhram ta'at li qadri nga na ho wutu kendi himbe wa am pakarem bononi ni kem paramtenni na ho wutu kendi himbe wa am pakarem bononi ni kem paramtenni kiyen sabuni na ho wuta di himbe ga am pakarem bononi jukulle nyaw kendi me konji haddi ndengadi me sere magasi ma ti jukunde nyalli haddi ndengade la haddi ngene kem bangay akambani man mi jana man mi tan sege aljale ngama al adab kan banday de haddu tan sege jane be go nyana katu jane ke mo ngena no katu ndana mo ngena no katu ndiranya no katu ndi wakati nyana no haddu ahinsu kan panyane inshallah warni ke kan xuyo ma kebe al adab mo gonta ke ngade kitana laws ni wujine jane haka aroti da khara guma ka tundenga khara buga ta ndegerendi khara buga yongolandi aroti ni sine bane ko taso an worni o jana on tambe bakande wil adab wa al adab hadha yuaddi ila al qatl was sijn aro nyana ona wara kasonga tammani me sine ma wun kaso aro nyana yime kauna kari ala haddi fasadihi agul leke go bonde be nyana fil mujtama jamandi ajuku nen xana sikki kenya kama kewla ma sariya ala ti ta'dib kenya newta amna al haddi ninga kon himbe de kenni ken kempanga mais ta'dib laqam ni demo kitana kane بسم الله يسألونك يا رسول الله وانظرني بكا قنجي مغانديني أرو دبامبوني مغا أموتني دغني جنوب وإهلي دي أقورني دي أرو نهاو إهلي دي سرون دغني غا إهلي جنوبنا كنيان قورا دينا إنها دي هكذا كن آية هلندي بلا كبير الله قتي jinu khore ngadi khonu ray tokono di bambune ni mania kiyeni yagara qura ho on yagara qure tay awa gore ngo wasaka odo menaga kinya tokoni al maisar mo al qimar maisar ngore man nabure kitamo ne amma tambi amma futi ara hoy wonya dron anke sansinda ngudu aw anga take ngi al maisar na buri qoren kita ne wedi ho gani na buri ngara ona nya himbe gana kane kita kin wona buri qore ke wutun o yimme aw guri ke kana kapameya o yimme aw gurin kapameya himbe nda kata kin ngi qallinda ngala wasutun ki al maisar ki awr kini da aro konji basana an gabari konci min ransu an wani ni kin ko mengono konci ngo mini no ko an wani ni zuyen ka harawono ho ganda mini ana ho zuye ay himbe ga nakita aywa kenda na hakita himbe ga makita kenda toro kita sikanta di ken no kundambe su me kainde ngono me katunde ngono wa harim me karne ngono bo kena to ranyu goy o ke sawra alla gati nawadi honu to yiwanya na at tora be wadi kenan qoronta tora ngadi honura to kono amma yakara qure agandanya na bure gantadi awan mesoro mo kendi honuti junubu qorenyeni honuti awanne gamune junubu tuguna nenyeni honuti makruhu nyeni ma ala kulli hal himmenu gati awa makruhu nyeni wal majnubu qorenyeni
kun qahanati anani an fardanta danginanga alla farda salli waqatin kinye on tlake hina ay kin anda kinye bana gulna salli an fardanta danginanga an al halaqin an fardanga kharlema karamugo an halaqin an fardanga an saranan kindinta danginanga an gollebe an korengo taununa an dugutayi kenta danginanga ke sunu siren fardanye andani anta kubuno ni namma kem pakati nyani himmenu gati junubu tunga nyani walla makruhu nyani awa iti yaho kem pakatinga nganna nyi koni ko bonna maga ke birenga diga mu hilindari a worno junubu korem pakene kini fiqh gumu ulama al-zahir amma ulama al-batin wa kunti ko gani kemmeya koy oy me waqilli tungo waqatin kalli tilla ti waqati nyanka manan kari kunti allan komen takbana ngari maganta aw ko mana hoyugunya himbe ga worna jubandi dunadi wal ma ko mana himbe hoyugunya aw sahini akatin lagara ti komen na wari waqati o waqati an ganta ku hilliya ti lagara kota an wonni misini ken ngati dunan bakedi alla dun gonu ngara himbe ko ni ko kendi ku kallen adi an ga waqati o waqati di an ko mana hoyugunya anta horo nan jubandi dunadi anta ko mana ho sahan ka hetindi lagara kebe ngati kem pakati lagara an wonni misini kendi kemme be garan kita dunari har ke gam bana lin har ke gam bana lingar tawndi بسم الله ويسألونك يا رسول الله وانذرني ماذا كمانني ينفقون إيجا كنا فقنا يعني كي أسوني يجوبان كي أي عمرو بن جمع أو هنا ني ناكني كوي وكني ناكم باكيني بسم الله قل يا رسول الله موتني دغني العفو أغو تغنتي كينيا كيني همبيغا تغو عندان كوريم مباجوم بالي القرآن وسهنو دا جمان جوكو همبيغا رو كوني بيسو دا دي أو كينيا كوني أغو كيني همبي الله فارين دا كنتو نخان نقم باقي كيني an yi mel lahim bugu haladi haka be gana to kenkini an yi ga halen nan tla aga su yigana yiganen ku tempai ke bidenga akini kini am salinga kini himbi garo konni jamanda kini jaman jukunga be ken wure hiti maga hokini nani am pajungwe ay Allah kenyi mati kantini ma kelin ta ko ni be sura nda kenyana sahaba nu nyino ila kemmenya ni honsu kin Allah di sabatin da kama honuri kallen gari la sukine ala kun kallen tagandi ando kendiga fa Allah farani tabib al mahir al murabbi al kamil yani jarandana nga ayani qorondana nga Allah ra tuindi taga honun sondo mella halanga himbe garawal likengure kenga na sunya a ken kaleli kana awa kini Allah himbe garanta wure ki worni nimisi kedi i worni se ko ni keda kedi aw aso be ngili na honne ala ken kallen takandi ko nun dari inda kikini Allah yi awa takandi ni sikoi aw bane ngusuna ken kini Allah yi hillo awti ando ken sage yo me keso mani no gondi al afwa ke digan depine digan kore anyi me ga wata Allah ya hen himbe din tan nimsi ndabate anda ya mo mo ke ko ndani huwa al-afu himbe kati kallen su kinyo ke mo ken gondi himbe lo tagalen kinyo ke mo ken gondi himbe lo sulusun kinyo ke mo ken gondi himbe yimi ka gati ka ngana tla wakati we na ku ten to nga kinni huwa al-afu mo ke kote kya ko ni kani jaman kallen al-afu an ro ya hen himbe di anta ne bisinda bate anta simene an karari pele pele wal afu wala kenya kini Allah akini halanga nan nimisi adiga nan to baraje mbono karno gisini kino
bismillah يبين الله ati الآيات allahu bangandina aga dangani kemo كذلك yadi لكم an kundangani لعلكم aw sinan kunga تتفكرون agana tagasi في الدنيا duna hinundi والآخرة alo lagara hinundi allah wo diga men ko nagara kemo ga diga ngure mo ngina gana si hagada dunan bi lagara bi anyi men simme fata akhudhu al aslaha wal aslaha himbe gange mun tan dara nga ngi manyi mena hay law karn kedi kenin kallen ku tinga law ya hene kedi yime be suri mo be suri sondome bismillah ويسألونك ya rasulullah wa anturni عن اليتامى yatimun qahana kibarenga قل بسم الله ويسألونك يا رسول الله عن وانترني اليتامى بكا يتيم نغخوار مغندين قل يقول لي بكتنا إهندي ورين دا يجي دومي يلي أو جنوب كتنا ديوا ondiri naburun ka hayni tokono basato ma kan yati men naburenga naburu ku kantare bonowa o ganda tika i mene i ga lundi ga i dura ina soro ina dabari dura yalli ken kanti tampendini wa kebirenga ayana khamo sa Allah ka yati men pingona kotoni wala nya khamo bismillah قل an watini dangani إصلاح surondinde لهم yatimenunda خير kenyam pasangonta ken to kenga de aha khara hayta himbe gan suronta ori hin qotondi puro ago sorno mo biya ni ina burun awani surondi ni jidi ni kahu aga kallunga ni golli kam pasangonta ken to kenga de wa ento khalituhum gilla gandi nyamil lima wa yigande ni kahuma me ni soro do me awana ga na burun kahuma me ni golli do me aga akhinu nyani de akhingo i akhin de mana honsudi yo kappa honsudi hebrina agar kebe go tungeni o gandi bane wara to ma akini na burenga aw yebene to ma na burenyi ga ndati yimene khallen soro aw yebene awa o gandi ka ho khallen kay an kunti o ma akini Allah ya rabbu kullen go la ona suronde nyamunda himbe ngani suronde nga akhingeni serendi akhi ago kappa kurayin kama aro me de mayin kama wa ngene ke mogodi aro yigine do me yiga khallem pakan baki gore na ka wa khallenga anwi na buren jagunu ida ko ganda ya maga an jaguni muso bugadi an wa yimme na buren gollen di pasim baka na buren di addu'a ni ngo baka yimme khallendi amma san to waro baka yimme khallendi ago no ko ba fa turu baka yimme khallendi an gara sira wudu kenga wa khallenga kana da ken to waro bakadi anda nyime no kunye aywa manga san tukaru awa anga atakandin na burunga ngawa me mo be kinyon ko lankama na buren kapalle ma on taganinde na buren di yon ko lambe na buri yimme mpaken siri yimme mpakembe anda ka wuginu sikiya ken wuginu hilli ken wugine kungo ngandare on tat na asu wugine ay wuginu sikki gume kengo gene wugine gane kungo nga kengo kamu tumi aro tandume aro goro tumi kene kenya wutu
wugine gume ke mo kamu sikido tanji ke do gura sikutu ora ke mogodi kenni huganta magai honda ya magai mega o ke bire nga jagu nyana da anye go besni himbe na wutuna kini na gore liga allo kin yana da Allah da o woni ngani agure mundu mo ya ke mo bakai medi daba nu nyaga ne kana aywa anni ka hankalunga anyi ma ga wori jamba ma naga nanya gani huganda ya maga naga na musuga abu an kalleli a akhi wolle me huganda maga abu ga kallendi sogoranya gande yime kana suni ke mo bane yayi ta Allah subhanahu wa ta'ala hiyo wono ko to dai nan to dai mo wara bonde khorendi o yani kapalle muwa o gine bane o te bane di o soge bane ya yatime na bure be ga nayino aw kinni aw yatime agra nyugo khorenga wal mahaba khorenga awasu nyanan ta to ba zai kani ka gume wa hada mushkila bo nan na bure ka kana saukun wa nani anta musaqabbaka di bo ken kana mun da ken kana wajiban kama anna yi musaqanya bakadi na gulliyada an garanta gullina da aiwa ko ni makin kuni umaru yitini hajjaguniti yatimun na burenga jakan na magaranya ba ara jakan ko ne parce que jakan ni islam awlen boye awtu kene balwa wontai sine so abubakar de an ne jagunini bo har tono henge maisa ke mo bani yani ay men musaka kata musaka mi lagaranya ma ngana jagunite honne aw gabon na sawqa hana suron ta ko saburan na maka kinye ina sirin suna kine kin bi basi ya me kin tan kama wajibi ay me kunkombo ay me na burendi anna herenya ago jiji ni mobe dambate nganya na honsu awa har ya baken dadi ay anda yetime na burendi gade ke ka humo a problème ngorni da warni khembin gadi donc hiwani ajo pa mo onsuro ka a warni ti kitu nyugonu nga a kitu nyagamini mo suru ke takane ngoni me ke mata gambo rew anda takane besundi kallentu bane ke bringa nyime ngana to me kama kundunga an kunyana habi an gullo gemadi agare mullo gemadi akis marunga inda tina takane kem pakati agama nyoro sere himbe ro takane ninga aw nyagaminde ne keda ya zawula Allah da ke takane ngoni lengi ho kumbani halle me soriye adu amme konnago ku sabura na ken nyimben kari aranya ken sabula mbala sebi no ago sare mago habe anga wara ngunta kontono gemme hidiw halle mu benu ga sare na war do mi anga wara kunta kontono gemme hidi nga yugo bane lenyi wo hillo kulle mu kun sura hillo kita amaya to muy kun sura siko kita ala garu aw gabono de hoygo qawno gilita hana ga su ya honi ya zawa sarina kana to ka humo gadi mo be ganta baka Allah killen ka manna ken da bare ken na kumbani fitnan kalli yatime na bare go serebe maga Allah ti yatime musaqam bugadi akute angana kata golina ada kata blago qorno anda hosrenya ama kata ken ngoni maga kinye maga ho bugadi himbe ga hita musaqam بسم الله الله تعالى يعلم المفسد أيانا بنندي دانانتو هم بيغوي كفامينا بنندي أو كنتو من المصلح بكسرون دين داناندي هم بيغوي كفامي كنا سرون دي الله واتو هم بيغوي نانا ناكهما مينا سرون دي أواتو ناكهما مينا بنندي أواتو بسم الله الله تعالى غندا قانون نانتي واغا تامبينديني انياغا تامبينديني انيتيني ما كهنا بورينا أقول هذا ما هم مسكين بغادي ما كن إن الله تعالى عزيز أياني نندانا أياني جمون نندانا
ولا تنكحوا المشركات jaga seni okay kama hilla kapana yagaru kama kun yagide حتى يؤمن mahali birake be inda tungundi ولا أمة awa aga islami yugo kanne wala Allah taala kahiri yagare maga yagi ma anda tungundi birake be aha annatu aywa tumbari yagare de kingani tungundana yagare ya kinyam basu islami yugo ndangani dina hilla kapana yagare hari horengani ولو أعجبتكم basayi sere lebunu himbe gara tumbare yagare nyagi aslami ma na sere tiga himbe gara hore yagare nyagi akahiri ma Allah tilla tiga ndem pana hora gondo islamago kenga magesi tumbare nampasu kahiri hore yagare nga bismillah walau a'jabatikum harikin kahiri yagare ga nagallalungo ti haram paroyenga ti naburenga ولا kahiri be Allah wa ko nigi aywa kina khasun min al'am aywa awarna ko kane wal muhsanat min alladhina utul kitab kitab gan ko yagaru kum pore yagaru kebira kun takanta gedi kun yagon diga islami gonda awro kahirin none kutunye bismillah ولا تنكحوا ya seni aywa yagar islam yagarun ga an kunna magayari المشركين ya hilla kapana yugunga de حتى يؤمنوا mabira kebe inda tongondi ti Allah bani na kunga ولا عبد yagaru agana to komo yugoyi de مؤمن kengani togundana yugoyi خير ken yagun nyampasu من مشرك dina hilla kapana yugon kallenga de ولو أعجبكم hari ken pore yugo anda gallalungoti naburenga ado i haramparenga أولئك manni ugati ken maganya islami yugo maga kahiri yagari islami yagare maga yagi kahiri yugoyi mani sabura at sabunyani ati awa kafirin ko yugondi yagare يدعون ini kapalle mun qille إلى النار kata yimbe nyide Walla- anya ke gani kahiriya aken nan qilli kata yimbe nyai an kine gani kahiriya ana an qilli kata yimbe nyai yugodi yagare yani me famnu nan da besuide wallahu Allah taala يدعو ken qawo ko mun qilli farun nenen kamma kata arjannai awo ko والمغفرة mun qilli kata qafariyenga بإذنه ti idunga yenga ken sawuni qayyari alla kananunga yugo alla kana yagare yagi islam yagare yagi alla kana yugo islam yugo kunyane me qilli kata arjanna ni hili munasaba hada mare me an kapalle mangana himbe aywa an wonyana kenye an gabari ho buren do sirenga na menyi su ho buren yara ho sirenga basa anniw ali yage ngure o kene sawuni kapalle man pana na ken yagulle ma ngwa ho buren polo holo ken kahira ngwa kebirenga ken nan buno hina islam ma go yagulle ma go sharti hana ken islam ma ngwa bismillah ويبين آياته الله تعالى وي آيان بانغانديني للناس سرون دانغاني لعلهم أو سيد سرونغا يتذكرون إن واجي تون أن واجي نغانا كاهري يغي أنت قصنا نيلا دي أنا يا إسلامي يغويا أنت قصنا أنا يا كاهري يغويا يغري أنت قصنا نيلا دي بسم الله ويسألونك يا رسول الله وانترنيني عن المهيد بك حيدا قمغانديني قل حيدا نيوني قصي حيد بغتي قمغني وسنا كي ابو دهده يعني الله فارن ترنيكي ارو جمانيو ما ina yahudiya nun ta galle magun yari madina yahudiya nu yari ngande haydan di wakati kebe iro yagarenta hohoya inta yigande soronte yigana inta wini kompedi inta walla har bane ya maga senu wakati kebe
aywa madinan ko fil jahiliya inyiga nyaga tikeya amma nasara nun kana kendo ke kanta bana har honne nasara nun ka dinandi ya garengu haidariwa anta haidariwa aswan bana difference sunta ido menaga kindi kun kana dinanga wa kebirenga sahaban da Allah faren tirni kebirenga islama kun ka de kebirenga ona nya kambo ona nya yahudiya ne ku kallenye wa mona nasara nun kallenye don Allah da bangan nan do ku sharia awo ido menaga akoti koti he qomi yahudiya nun kalle nga anni ni we kahe na ka cen kutu qomi nasara nun kalle bismillah qul ya rasulullah mutini dangani huwa kebe gani haidinga azan a nyagunta honyani fa'tazilun nisaa kebirenga qallatu yagarunga fil mahidi ni to haidin pakatindi qallatiya ولا تقربوهن awreni kamaga tinto iyati ka hulle magoya حتى يطهرن miga yanki wakati kebe awreni ke tinto hulle magoni ke antado islama ummati kamaga ro kompedi kamaga tagu tegeya kamaga sagu tegeya la iga tagallati awreni kamaga kahu ma iga yanki ken islama on kallenga de kem pakatin no ngari yagare anta sallini kem pakatin no ngondi anta sumunu nga Allah hin konne aro kenya na daiman wurni ngane yagare be maga an ganda yi haidin pakati nga andal lunganda anya ko honte ba zikri ngeni an ganda to no yimega aywa ho atu garuntanga bismillah فإذا تطهرن gilli yagarun anda yanki فاتوهن kebirenga khariya tikaballe maunga من حيث noqube أمركم Allah gara الله ya marikinga إن الله Allah ta'ala يحب التوابين awatu bikum qanunu ويحب aw المتطهرين kum qanunu kubenu gawidi sinun ne bakan yagunta honunga kada bila kiyani akitenga salama gondi ama qotondi koy ku kalle ama kacen kutu qom ku ana kalle ممكن قرآن السندين وفقهكم التعريف هيدي نمانية وهوري يعني هيدينا أيوة